ATARI baire ba gavana wa kaunti ya Meru ni borite mubunge imenti centro gutigana na gavana na kurumira ngugi yawe ya ubunge bo bojete tamachokyo kiri mubunge uju nyuma yawe kuga gavana uju na itirite kanisa kana na atirite kanisa Catholic na kumuria kurombore kiri migambo eje ya mubunge KIRIMA na ndi kuringana na ATARI ba gavana ni njira ya kuthukiria KAWIRA ritwa kiri kanisa bakiuga no Ngûcine akugeria kuthukia ochore ba mutongeri uju na kanisa ya Catholic muthuri murioki na CHEKINYA tugatonyithwa ndwene njirene tugetithwa mheshimiwa ngavana na ndiro na MCAs bawe natigane na tunisa manto tunisa itu tigane atu Ojo ni mubunge wa Central KIRIMA Ngûcine akiarĩria mandu jege ngavana wa Meru gitumi muthuri wa Narua mutari munene wa ngavana wa Meru nwe Dr. Kiambia Theru amucokeretie akiwa KIRIMA Ngûcine muri mujojo ni jumwajitie epistemology ni oyu chumbura KIRIMA Ngûcine. Epistemology ni uria muntu athuganagia uria muntu eriagwa mantu monere jura muntu ona mantu uria muntu akiwa my view is akiwa mubunge KIRIMA Ngûcine abwiri kwita ngugi yawe gicigo mbuge ke Central abuyo karabunge akarabunge akaitira antoba imenti centro ngugi lakini epistemology yewe iri mwira tagareje county ari mantu jawe kenda insight yantu against kanisa ya Catholic ni kenda oria twitite tuenderete kawira mwangaza ethirwa ate meki 2027 indi uju akurukia muntu ura kwenda kaneja iwengwa Mheshimiwa Ngûcine no gutumira migambe uwengwa na abwirite kwija agatwira kethiri gitia kwenda 2027 ambeite ngugi iria atumirwe ni Amiru ya Central 2027 ya kinya akeja siasa eniu endelea acio Kuruki mubunge KIRIMA Ngûcine akiarire mandu ya kanisa ya Katholiki arakonene kwina miario katikati ka ngavana na kanisa eji na ndi mtungi onekanite okuja kuma araka criticize fathers bau na bishop bau na kanisa yeu na winge bubunthe bena bu uma ute murungu amba kwithira atitie twika ntu bonthe paro bageta mwankine amna bubu ATARI ngavana ara Dr. Ngania na Dr. Theru bamucokere uju uni ndi 100% sua utendo akawire na yona tunisa kintu kiragi kwarirwa imanto ya munda joego ji with certain leaders bakanisa ya Catholic ara au bukumara parliament yau ukona mtu au mara akaria manto yegie Meru na yeye ashuriki na hiyo ukona ngi au mara akaria katukeja tubucokie ndene no ntu abutumite tubumarie kaome au bukumara bukeja kwaria bukiruma kawira mwangaza tubucokie ndene parliament bwite bukandiru na kugira twabutumire Ngûcine itumwire nabwirite kuja na documents iwakirio moto respectite muno nabwirite kuja na document yatwire mundajura jwa MYS mundajura ri document yo niyo yijite accounting government eja turetera yu tukamenya mantu jaro twira ijama KIRIMA Ngûcine aja nethwa gitegera mantu jege Biblia kwiri mo sauru athiru murungu ura akathithia akathiria agagi na ntule u ya Amalekites na intobia bionthema agwita atwika akwambura inde by power orirwa at the end of the day God was not happy murungu kam destroyed amona na bawe kwa una ndi mantu ya kanisa jatigana please nyawenda kwa destroy tigana kanisa na agicokero ni Kiambia Theru mwira uju no ntugo pastor mwenzangu teka kwimyo gukwathira bya Biblia lakini urikane kiragi atumire Sauru engwe kana bathura na murungu yari mantu ya ku preserve King Ahabu na gutigia nturume inoru ira ciari inoru ndene ya Israeli na murungu amwirite athiranie na Amaleki bonthe no ntu ciari cartels ira ciari ndene ya nthiguru ya Israeli na ndio teringanisha KAWIRA na Sauru no ntu KAWIRA noeka kuthirania corruption kakubanga thirikari ya Meru County kenda yumba kureta gintu gitagwa service delivery ona kinya kithira babo bairi batombere ukuruka jamini saba county ya Meru bagwite bote thina beno na MCA kira bakwenda ni MCA batikire ngavana gwita ngugi yawe na boite yao na uti kinya MCA umutukurwanwe kinya kethiri bukumenya mantu jara jakarekire gitarira ya ngavana ikirie anto bawe si batarwa oni umwe ndari wa health ntatarirwe lakini anto bara tutukurwana bo
na itukuba engage every day turienda Meru yonde ithurwe gwatanirite na uti muntu ubwirite kurwa nau kana u patu turienda tubae kanya paite ngugi yao na bobae ngavana wetu aite ngugi. Nkiripotera Bweru Juma Betambo Thuri Muriuki.